Sanibonani bafethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ngezwe. Mina ngenza ukuthi-ke engumpeza ngithuthi ungakhumalo bathi ilasibona abakumede. Mhlawumbe emakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu-ke esikubona ey'nkundleni zokuxhumana laphana kuyabangalisa ngensizwa laphana ubahuphi. Bathi inkukhu yomnumzane basuke bayibona bayifaka amazambane. Insizwa eyale phansi eJolivet, insizwa bathi inkosi kaGiya lapha. Insizwa-ke mangabe sesiteji impela wonke umuntu sukuma ngisho abangakwazi ukusukuma bafuna ukuzozibukela into yamehlo. Ngane zakwethu sibonile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi insizwa engathi kade mbesa laphana-ke omunye womakoti bakhe laphana-ke ubahuphe laphana. Kuney'thombe-ke ezilokhu trenda njalo ey'nkundleni zokuxhumana zakhe lensizwa njengoba uzibonela laphana ukuthi ubahuphe kade kuphuka ngomunye ushuni okahle, ushuni wokuganwa, ushuni wokukhokha laphana njengoba uzibonela-ke wey'ngane zakwethu. Sithi nje into enhle engisifisa yande kubo bonke impela amaciko laphana ukuthi-ke iy'nsizwa azilobole, iy'nsizwa ayishade iy'nsizwa. Ngazi ukuthi-ke siyirodenkezo siyambonga kakhulu ubahuphe ngesenzo nje esihle athe ukusithatha sokuhambe laphana ukukhokha kubo ukwentombi laphana-ke ngane zakwethu. Mhlawumbe nakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke ake sivele hlana comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe ithini lwakho-ke ngalolu daba. Mina ngazi ukuthi ngilasibonise ngiphuma njani-ke kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo-ke kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.